Nkonya din de obrimpon owusutu mba mati abofra odikai na wo man mu ana utukwan akonya bani anwinti America kakra Ghana kakra na minim sa oti akonya cases Akyem Aprade ana Akyem Aprade manhene na fe mi aso na meye bosomi ni fahene afe mi na me dafa kuonu a ewo Akyem Aprade man ade besom kokofu sanse ye tuamento ne fi kokofu kwa Akyem na ke samu ba mo ti ba bia kokofu fo sa ba pepe enti sami maba manhia age sami kokofu no ofa be ma ho ko sini so asan ba di fekuo na ni matimi aba manhia sanse edua bi koto fom a ebo bi so asan na to fom wadama wana mo ntuo free kokofu ede eko Akyem Aprade no betima ka ho asa kakra kire emra oni babani fo no edi anyamna sam na wo pra so o se tutu braso no me nana ana eko amankon ekwachiri nipa wo ya sa ya doa no ama otwani ti ani ne nane ne yuwa ayi ne twene ma Akyem Aprade ani ne ti abayi ne twene be bokokufu eti ya nananom na ti amansam minti ana ochema ni santema wo na sa na mo no amena mutu ya ni ti ani e wo kantamanto a e da ochema mu ya ka Akyem Aprade ya Asante prekope ya Asante prekope e kokufu prekope na bokofu oda sidem adisikro no yen ya wo fasi ani manhia timi ka se ya wo fasi ni mpon ani sante nana mayana wase Dr. Rokoto Dr. Rokoto